Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri muri media. Niba uri mushya nawe ibuka gukanda subscribe ndetse ukandi no kukazugera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru ni inkuru iri kuvugwa muri diplomasi, aho ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ububiligi yamaze gufungwa. Ifungwa ry'iyi ambasade y'u Rwanda rije nyuma y'iseswa ry'umubano wa diplomasi hagati y'u Rwanda ndetse n'Ububiligi ryemejwe kwa 17 Werurwe mu 2025. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda ivuga ko ambasade y'u Rwanda i Buruseli yafunze imiryango yayo kandi ko itazongera gutanga serivisi za diplomasi ku butaka bw'igihugu cy'Ububiligi. U Rwanda rwemeza ko serivisi za diplomasi zizajya zitangirwa muri ambasade y'u Rwanda iherereye mu Buholandi. Abaturage bibukijwe ko iseswa ry'umubano wa diplomasi ritazagira ingaruka ku baturage b'Ababiligi baba mu Rwanda cyangwa bashaka kurusura. Ni mu gihe kandi urujya n'uruza rw'abagenzi ndetse n'abakora ingendo z'akazi rukomeza nk'uko bisanzwe. Abaturage b'Ababiligi bazakomeza kubona viza bageze mu Rwanda kandi nta kiguzi cya viza bazasabwa mu rugendo rw'iminsi itarenze 30 hakurikijwe politiki ya viza iriho ubu ngubu. Turagushimiye wowe ukurikira amakuru yacu. Niba uri mushya ongera ufata amasegonda make udutera inkunga ukanda subscribe, wibuke no gusangiza kandi abandi, wibuka no kuba waduha igitekerezo cyangwa se kuba waduha inyunganizi. Ciao ciao.